le tu lo lava ia la lau lava na wale tu no lau la lango le ngaka ko lo ma fa fa ngana le tu la lot o mai lalo mi tino ma le tu no a wa to te ma fa o ko yao ala le la o fianga fa mtelai le wo fa yatu ko mai lalo o mai lalo ka ko fe ngai lalo i o fianga fa fon sa mo lo fianga te ta ya o mane yan fa to esel su fa sale anga ki de mai e ki de sa lalo malia le sui mama ese mea malia sui mama lo faleata ese mea ko faoso fa sale le anga fa yupu wane o ile mol media o ifo la fa se me le molikuma lola o con fa so ko wa mai da ku mo fa le anga pa porque kier mea wala eu mai ko filau den fa yupu ya ke o Palemene ka din media o ko ya o con en fai mele pekesa wala oe ko gas kele upu la la sa nganga fai sei longa sui le meo soi le life couple mi Laauli wangi can you do it kirna mano lo le laia e pe umi ia o la wa tala na e uma le lang le nei o feta vale ia i uma patina ma lepe meter ia bawa sina no ia se on sai me sui o salenga se I faiatu nga luenga no fo ia e sosonia tu for tato nga luenga le nei fiafi sai ia le manatu no fo ia so longa le tato nga luenga e sosonia tu fale to la nga lewa se e vaenga o le filifili o tei fono ale wo mana e sauno na ela to na fio to mo fina ngalo le interview ina oi ole ala tonu le pe wala ngala ngai mota a faila te sau no ai tai fono ia ese la wala na mo ai tai fono isa interview la ngala fa fonga sa mo a fa lo fina ngalo le na e fio to ama e I lo fina ngalo au tasi le tau na interview oi le ala tonu ana male ano le wala ngala ngai mota ma le ala tau tu ala lo mo ia le fio ngai tai o malo fa pele means tai o tu la fon so sonia tu no fo alo ese ia mo le vaenga sa no ese si vaenga e manui ai le ma so fina ngalo ngai langa le wa tau tino e tele fina ngalo interview oi ala wa sa no manino al tem de le fa la fa mau hen sa tu tato mot lo no winga e ese la le vaenga na fili ai oi le ala wa mai tali mtanga luenga ele interview na oi ono o lo la fina ngalo me le fa tu atu no fo se ese lo fina ngalo mo le vaenga